Anga lea ua afa tonu le tu la iwa ia tau tu atu ma le sunga ia se yuli le sunga le fatonu ia o le tātou pukalame o le wati pe ona masani ai ia awa fo ila ufa sausaunga o le wati keeping a watch ma tā upu o ngā public events o tupu i o tātou wai whanua whai e sina fina ngalo se manatu o se sila fia awa ala tātou whai ngā malanga o whai anei ia o le vai asa e whānei tātou mta upule ia i o la ma ngā lua tuai ma le sunga le whātonu sunga e se yuli ia se toi whātalo whātulo sunga ia Samoa ia talo lava ia whātalo whātu i le avatele ma le whālalo i tawai le whāwhonga tāpoi me tātou tunolo mau me tātou wasalaunga i lungo fo i o tātou penga ta whailangi Pimen Samoa ia mai se fo il tātou le tio il tātou ala leo masani il pimen ia le lima tolu tasi pi ai mai lava i le tumu o le motu nei au New Zealand le North Island motu in matu se ia o lava i le siwa whanu i le lo lava i tinatini i le mea lesa fio i fo ima e lala papa au i mon tausanga tele ia mai langa ia sorry wo lava fau e sao no I me kako. O in me kako nei la lo astu so lo amba. Ai felingo. Chatham Island. Io le ai danga ngai ese atu la do. Ia uma ma New Zealand. Oh sure. Ia e me chote ma malu. O le atu nu una o lo papa au ina in me kako. Pa io tasile community thriving community Pacific. Ia matango fia. Mata to fia tanga to la lampa pa au ina. Pe luafi. Tangata lea ho le tangata no Samoa. Ia pe volatilata ai le afe. Ia o Dunedin the last 5 years. Ai ko kele ngai lo kakangi we le ngfo ngi we. Yo e. E mantua e mautu fo e kalesia. Ia. Ia e uma e kalesia. E maupopo e le tanga luenga Metis Samoa, Metis Palangi e fakasa. Ia o le AOG e tele uma e o le katoliko. E maupopo e kalesia. Ia, wow, e kalesia o le nuu le nei atu nuu. Pe o na mala mai. Ia matulanga whapena, pe o na saunua. Ia, o le polkalame. Ia, o wala o whafunga. Anga po whea lava o New Zealand o e whafunga mai ai. Ia, o naim ta upu foi. Ia, e tau te tō manatu ai. O le nei la tau sanga. I le tūranga wha le upu whai a malo a New Zealand. Ia, pe e mai alo le afa mua. A mataloa ia campaign. E wa matalo na sila nga i tau sanga fou. Lua felu surono e whatino ai le swainga palota. Ia lea la e ua peo na sila fia lea na mai atu vea so tuanai. Le na whai ai le toe reshuffle a le pātia le leipa. Na ua matanta pena la tau e anga i luma i le la tau whainga malanga anga i le whainga palota mua. Ai le I whatino ina la se reshuffle ale national e tu sa o pati se tele ia o lo whapea na wa iai nisi o fina ngalo lo whapea a tonu e suiti tai o national ia wa o so o ai e pose foi ia o fina ngalo o pa u ia o le taimi le tu lai mai nei le pose na fai le verso tu na a pe a whapea fai tai alfa nga palota le malo leipa o leo wa se atu tosu 5% le support o le leipa. Wa se I lalo le tosu 10% le national. Ia o atu lola ia I pāti la I te fo ila o le green ma le act. E tais 4%. New Zealand First 5%. Ia matulanga whapena pāti maoli 5%. Lo na winga la whaiwhainga palota ai 5%. E le se na fua maoli. Wai 5% e anga ilu. Le fresh out. Le fresh out ola ia. Ia temi nei, o lai fia ia lai ono. Ia le fua le amau. Langa le sa ia la tosu e tonu tu mea na malo mea I la to seats. Ia la tau to ono. Mena mau uma seats a maoli le wa malo. Le winga ese le tūlanga lea. O le tau sanga mua le utupu ai lea. Le wha moe. Ia alana o Dia lai o ta pena ia le national le leipa fa fi lo tofo ia o le simea ua pe un tala no va so tu nai e mo le a fionga a Chris Hipkins
Ia so o turo ia lu fa le sa mo tolu. Ia Carmel. Ia se poloni o sui o West Auckland. Kelston. Ia alon tolu tu ile fionga pista ta malang. Barbara Edmonds. Minister na o shadow minister nga o finance. Fuala ia o upset ia pista ia making woods. O le sisinia mempale o le leipa. Sa numero 2. Ia ale o tu le se pista. O ise mana ia pe fu ia o le leipa lana. Ale national la. Ia nai pisa ia wa tupu mai. Pe o le fa penis e u na tu leia isto ino laksa. E una sui mai pe a fai pe a lava pose. A talu e foi. O le tele o vevesi leia nei mo mua o le treaty perspectives foi le fa tino nei le pili foi le. De e malona lua. Ia wa le la a tol lo masina. E wana ia onga ia January February mati. Ele o le ia school lunches. O le pisa o I me ai nei tomate. Ia. Pe ia na vastu se fam talanga le vaso tu nai. Ele fa pe o me ai. E ta ua le me ai ina ia alu le ia o nga tomate. Ai ua tūla I mai ai. E o le fa tino ina o lea mata fai oi ale malo. Ia ai fua ia I le ua fesiringi ia isi jasi leo vaenga o le lato anava tau sa fai mai e mawhaina las whaatino ina mea e tamaiti tai tolu tā la ina mea ai pa u mai le varu tā la le sa fai e le leipa ia mau lato mai e fwini si o kampani e whaatino ina ale na amata mai a le mu ia e tuai atu e atu tu wole a onga ia mai si vaenga na o le mea ai e tasiri vai aso atoa ia ua upset ai la ia onga matulanga whapena e te lea la le isu o lo o ali mai ai ele o mau popo le whaatino ina ai mantua la o le minsta le lango ai o le fionga ia le tai o le act ia David Seymour ia o mata upula na ai fika la ia I posi e whai nei e le o tūlanga le ai le malo ele o tūlanga le malo a me se foi la o le vai fafo te le vai ngai o upset alu mai e tūla I mai e whai ngā palo ta Amerika la tau tele nai me male ale ia tūla I mai malo no sila ia ele o le leila vai alon tama inga no le pe afu el tu tele la tu na le inga luenga mai se le vai mai le teno ngaluenga male toi fitu na ia au nanga ma ave se ini so tu pesa fai na ma wetanga ta fo lele a me se company ma ni si au nanga ia le wa toi waktu wa ka kipi e tu atu le ngana fa fa ngofi ai fua ne ai le e o matanga luenga o malo le na mata mai ya le lato no fo inga tau sanga o tu na ia tu o lo fa solo la vale le tapuni fa ai titia au nanga matulanga pen ai tau tu le o fa longo tu la ni tala foi le o ni si o afia pe o lo ele o le sa o le communication Paul meo le ta le ilo ina pena fa te inga o ngalwenga fan ma o val todo se lau la tu o fa malo lo mai ia mai na tanga le sa o tu le afele na tato ilo la o la se to te le o tanga to la wa boilunga nei o tato na benefit la o ia wa mata na o le an na ku sale o awala le a til foi le si tu lo fio te la le tu le fo le tato le fa foi fa pela o le o fa foi na malo lo ku ma to te le se mo mianga fo le le mafuanga no tau se femer ku pe fo le e fa pe e fa ti lo langa luenga ma fa ti ati na e fa tupula ia e fa mo mua ia ia ati na ma tau fa mo mua e pe tu langa na le vai vo le ka ko le pa so pa ki pe manga ia ka la fa fo malo pa fa pe wa ku o le se a mem fa o faina ia ale o mai le ia mati vai tai miane faina o mai se tala si ti o tongi po tulanga fa pena ia fa tali
le te fa jali wal vai ta wal ni mati aprila financial year e fa sila mai ai pole ele failana na fa mala le national wale wa foi le anga e nei fainga palota te sang fo pe fo ringa me vai nei ya o ma ho fo o nga ka ku nga le o mai tau lau ta tau te fai tau ya pe okay ya la fu na fainga wa ya le ka paru antonu ai o la tu le la tu o le la tu fo langa le sa fo le tangata tu so te mine lau sitting ya a mesiala le bevesi le o tala tupe iwa imatanga luenga SS le fai ti au nanga ia ta tipi tupe ia maisi tu langa na ia ai lo fatino pe isi me a fai tu fatino ia martele o vaenga la ia pe o ta tipi o screening mo soi fu malo loina ia o vaenga ta wa ia soi fu o onga le a faina ia me ai e fai ma fala velave wa lo el time o pule a onga ma fai a onga ai tau ona wo time foi le to lu vai aso uma le term I think so a tu langa na ia vai ngana tanga ia ni ai vai ia newsletters a onga ia se malam lama anga tu langa le lunch ia ale tali atu fa mai el pare mia fa paterson wisi ma mai ma tu ese apu ma fengofia le talana ai faingata o le uncertainty o le mautonu le ese mautonu o ainga matulanga fa pena me se aonga ia ma lo le on sai sa mo te tulo fa funga ai me se matua mfana ia ta pena pe e fana ia ai me se fo tawana ilo ele aonga me le aonga la to por kala me fa tinoina e si vai tai me de si ta upo ta ai leo io ta pena ina leo le polifest e vai tai mi foi leo le wasi tia tu al verso ne masani fai ai e o molor pacifica foi le tele festival ia le fai i onga tono o kilani i central Western Springs ia solo ma polifest e fai manuka South Auckland pe fa funga anga New Zealand mai isi atunu o te motune ia o te sile o fa fianga tele e a torva yaso e au fi ai uma unga maolunga tau vanga tele fai ia ai se winga ese ala neto sanga ona ro fam na tuina ile limas futo sanga you pili auto talu ona faia ma fa atino ia ile nei Polyfest le tau le ASP Polyfest ono le main sponsor now le ASP Trust infatti noi ma le bank ia ta pena fio fa kadi di ia o ka sangan mako il bank o le fa kadi si uma fai mo e fai mo festival ka beki ia ele titi le festival ia me se fu lima se furu tau sanga fa ia mati e popo wina foi le tau fai lele tu manga nu ese Pacifica i tono New Zealand o te mantua te mi o tau amata ele i well supported ia ele titi foi sa tele swinga ese na sawai ia wa o Sir Edmund Hillary le ngai amatanga ia o David Longi ele langolangoina ele langolangoina ia na matua obvious alan sa no ave o fai mea onga mtulanga fa pena ia o le swinga o le fatinoina sa fa pena fe ave ia onga ss uma host le sia onga so se sia onga mtulanga fa pena a tupu ola o matua ave ma fa alinga tele ele la wala ina na fa mautu no fanga tas fa ngofie nta pena fa ngofie a wala fa ngofie ta vale bakanga ma me e saunga le mu ai ia ama status ia o tunu ss tofua e pay for tele o le tanto event le tai pel tele el Pacifica Festival le fai tai o
a fuala i utai o ka ole la a fia i le telo a onga fo i le tunu ato Au ai vai aso ato. ia va so ato E alu e tonu ma le tauwanga, tautalanga. E alu mai. Ia, ai alu mai anga nu ese. Maori and Pacifica. Ia, ai India, ai Saina, ai Filipino. Ai ia o tu fatasi umai. Le vai. O le si mea tau. O le tele o ia vai nga uma. Wa avea ma credits o lato aonga. Ia o le si mea na te una mata i tu ia i matua. Te rea o ia lau puata mwhainga. Le si mea le o pasia le ofisa o aonga. E mawhai o na mawai credits a whanau. Whaina mawai lato tongi. E whaina performance o le tautala, o le literacy, tūlanga whapena. Ia sili a e whaia o ngā pēa o i e teimi e whono aima. I lo le a, lo le teimi o a, lo le sa, ma o le launga, ma whai le a, ai le o mawai se maka. E te tau na whao ngā ina le vaenga. Ia wā o tāleni ia mo tātou a whanau. E mawai au wala le lei mō ngā luenga i le lumanai. Mo skills ma taleni ia lea asisile na ia le o ia mata upu tau performing arts vaenga fa pena o failonga performing arts ia universite ma ia o ia lato ia pe lato le o tele lato taleni le o ia musika o le siva o vaenga na ia o aso ia pe va pe ia le la me mo me mo so ngaluenga Ole vaenga le ese mana ia io New Zealand le fo wat to pa fa tu se fo la fo am tan fa ta wai ne Samoa va le no ma solente ni i le fa nga solo e se fo mali o le tu langa le wo ia tu manga fo ia Samoa ia onga wa me sa fa ia inter sa fa ia tonu lava wala tawanga a le po folinga mai wo ia le fa inter schools wo fa ia tawanga fo le wa fa ia onga le tele io se mele lei fo ese swinga fo ia o nga o te manatu a wesa me sit wa po fea la tunu e tau na numero tasi fafifianga me tau Samoa o Samoa tau ana numero tasi Samoa o ngana o me uma ia mana ia ila le finangalo lau ia le mtanga luenga wa onga le fatino ina ia wa talamonia ia o Samoa ni usila usila tu fa Samoa isfa na Samoa isko sipi mai sa ole me ma wa era na lo fio totori ia to telefone o tatu ala fan ole me ma ta ina la ka malanga tu Samoa fa i to sorry o fena nui ele vai mo a sa taimi mo le o ka fa longo e ta me tu tala no ole ka longo fa Samoa fo le isi le tas pe o ka ku ya so ka ke al caminho o alfa a mãe máxima que passa salt não faça esse ia lá sanga lá ia vai taimi o pailingo tau na ave uma ia ngana lua ia mtulanga fa pena ale tu foi mai le amtanga ole ia o mia lo fa pe ona PCI so fuanga fale a onga ni Zealand ia misa o kilani ia o mai ia wa tofu male le ai o New Zealand ia malato Pacific Festival ia tonu foi o lo tapena foi isi tu ia ja mantuane ia faina mawai la to maka so soani ia la to fa ai longa pe ona ia level 1 level 2 level 3 o le NCEA ia ta mai le sitam tau pe ona ia ta to telefone ne fiafi le fa manu ina o sailinga malo fa na o Samoa amatanga o le vai asolente ne le fa la lo mai le malo ia le konkalate tele lea le whana ora commissioning role lea e whasosoa ina tupe hanga lea le course collective fika e sfulto sanga o whatino ina Pacific Futures o se subsidiary company ale PMA Pacific Medical Association ia sfulto sanga ia mala o fianga iai ali mai ai o lo o iai isi fala isi options o lo iai pe lo ai wa nga i lunga ia tau whainga o Pasifika i New Zealand
Mane. Ia ai mai sa mo. Ona to tele atato. E ono super sene sa tele sa mo ai lo isi atu no o Pacifica i New Zealand. Ia a matal tau sanga. Le vai asolo tene. E vai le lai titi kon kara pe uma será 1 million. Ele lai titi ia vai ngana. Tele ia kon kara tele. Le mai se fa tai o ilo o i fu e lo il fa tu ina fu le au na. Ole winga tonu ana fam talang. Ia wa ai fu ia. Ele se tama i fa tu ina. Tele. Ai e fa tai fu ile PMA. Ile amata ina mai. Wa fana ora o tupe ma oli foile. Ai ma le fa nganga mo pa South Pacific. Le na amata mai le fionga ia. Ai fai pule le na amata ina ia. Le parti ale Maori party. Turia. Turiana Turia. Ia o le fionga na sa longana anga le lei. Ina tapena ina. Le na mapuna e le tele au nanga fa Pacific. So i fua maloloin. O lo ia nei. E fa au ina uma pea lava la. Te tau. Ia au lea le a sui le kampani mai lato. E fa tau taia le rona. Ole swinga mana ia swukto sanga. Ia fa tai la tua ia la to sanga lue PMA. Ai siri fa tai. Ia tamani sa moa ia fa tino ina to course correct. Mane. Ia malo fa tai fina. Ia wa le pito ai luma la to lo pito luma pe le fionga le. Ele sai fono le board le sunga ia ulu matua ai ono. Stasio lu fa le sa mo tu mati elava au onang. Peona iai kampani tele na ia fatuina o ia le ulua i Pacifica fa ulu fale i le lau a fono ia o Pacific o New Zealand aloa ia i turanga fa business i New Zealand Hall of Fame. Business Hall of Fame. Le na saufanga ia lua fe lusulua ia le ia ala se sina o ia ala ia temine Pacifica. Pacific. Ia ele tunanga me na. O lo ia sesi. Samo. Yo. Ai Elena o ia. O to telefona Samo o faina fa be o million ia. O lo o la to asaina le vai. Ai mais ela o le fa ton silio le cost collect. Ia o le sunga ia Rachel. Nosa. Ia tupunga mai Dunedin. Okay. Ia matango fie. O isi o lo iei mare a fionga ia fa so tau loa Jerome Mika. To tele Samoa. O au mua to o vaenga. Okay. Ia o le mana ia la wa nanga wa ma to tele alo Samoa lo ngā lue. Yo cost collected. To tele alo Pacifica. Mane. Ia wa ese au nanga ese. Ia. Lo va pena ngā lue. Yeah, it's a new team on the block. Yeah, la to mata foila I swinga. Swinga de lei tarusia. Yeah, mo lato. Mane. Fa wa pe la bala ta fam talanga ile. I mo alo sa mo lo tu mati e mai. Ine nei vai aso. Mane. Yeah, vai la nafi. Nena tapa, nena kava tato news for. E fionga le. Alo li angal mole mana vai fangaloa na seri. Mala ufinga luenga Pacifica Family Health Group. Tala ina na to clinic lona fa nafi. I papa toe. Mane. Ioi. Au nanga fa fo mai fale ainga. E fa tino uma isi me. Va inga fo mai, fa inga tui a puipuia o le fa inga o va inga o fonga. Ina I mesela usuka o mai suka. Ia free na au na. Ia. Ai malato ke misi on the premises. Ia ke misi fo ito mo fia le afo. Warehouse chemist. Chemist warehouse. Okay. Ia ole u fa ngo fia ina ai le au na. Ia ai vai la na. Tailo. O ese ale fia na ia. Ia lo Samoa ia. Ia lo wi al soifu maloloin. Zero Futa. Dr. Futa. O Debbie Ryan. Ia o Margarita
Poutas. Poutas, Ia le he le Pacific. I o te whatuora po le New Zealand Health. Nga. Ia ma le to o tele o awhionga lava ese. O lo ngā lue i le mtanga luenga soifu mara luenga. Ia ma isi mtanga luenga. O lo vai. Ia o le nganga fia na. Mana ia tele ia vaenga ia wa sauno iai ia whawhongo tato tunu. E mana ia e tau tua mala unanga tup mai o tato tunu. O loa fo tau tua le fionga i ngamen mana. Loa. Ia man tua. tua. I meise lava le mtafa yoi wha tau si mai. Ioi, tau soifua. Tau soifua. Ia o tasi o teine fo mai pasi fo ina malanga tu malato ofu fo ina i me mo mo lungo tau epilets. Ia mal pulo papa. Ia au pasi fo ia watu nei. Fo mai pasi atu. Ena ma pena lifi lunga le. Le au nanga. Ia ale fo yo mai la fa longa man tu fo ina vala le na ma lo tato fa le au ngai le si vai tau atu. Ia le fionga ngal me. Okay. So la tau ma sunga ia zero calling to Kitonga. Fo mai ane tai ane tai. Na ma tale fono. Trustele i Westley Auckland mai. Ia o talo fai. Ele tau ma fainga mai o vaenga ia. Ia le lau tu mati e mai. Nana. Ia man tu foi o le ia o la toale ni fatino ina le clinic mo lava e te tono le community. Le la nga lue ma le kalisi e fakasa po se. Ia o nanga na e loai. Ia o loa nga i lunga le tato sa inga malo ne sunu. O le o vai nga tau ia le o man ta fatano ina le tua o onga. Ia ale la wo so fu maloloina. Ia la le si vai nga le fai o tapo kana. Ia por kiki ari to. Alenta mata por kiki New Zealand. Lenta mata por kiki New Zealand. Ia. Ia. Ia nga solo leia mai tau atu le tulang fo ia Samoa. Ako kadi po le tulang e Samoa lava ia so wala ngai pe susu ia me ama ia so me tu. O me pe o le se fan foi ngare pe ale sa fai le mota fono o le me pe se atifanga foi le se vai atu tupu mai o le tunu ia ale le winga tala non tala no le o ga esa tato fa long i vai so lente ya pa lawa la ga lewa sa ulungo tato be te vai langi foi ia fa sa le fa fia ga pa lawa e mo kwa pe ho ringa mai e moli mai foi se la tu sa va Manela sa ilia uma mai. O le fafi fianga o le vai aso ngana le na fai le aso le na le sa no ai. Okay. Le man nei o le fafi fianga na apalo. Ia le va tu mai e parliament se uma la ta tu e tau lunga e ta wat. Ia ma fai e foi el ta to proclama le wat e un ngalo. A fa foi tu las furu na suma le sunga fa venga inga e fa o wina. Io le tau tu foi le fionga e le sunga fatoria eti funu mon McCarthy ya walta to funu talo ya matato maftanga talo leina to sanga tapena mai la to le afa le tula sa funu walta una tato funu talo lo va pe ona tapo ia ai faiva o sa mo po fe lava sa ili malo ia ai mesi ia e te pataula i lava sisi alfa malamba i le tātou tofi i Samoa ia whātō whala inga a tai o le atunu ia wā le vāso le ntua Nena malanga atua i le awhionga i le paramia i Samoa i lo ntona fo i le sauninga ale Chockham Commonwealth ia talo whai ia fo i le mata am whalongolongo i le sauninga le ana whātino mai o le sa ia lautongi ai ono le taita i fono ale Chockham pe ona ai ile nei fatulanganga o ia tofinga e maise o le to amai on tali malo Samoa pe nei fontanga le Chockham tausanga ia le na fai tau ale tuspaia foi le o tamata o fa pe talo fai vevesi ia
Alai ta pena fo le mafau isi fono tanga. Ile whaingofi. Ia. Ia ta mata le mwhapea. Ia sao. Ile tula fo ia ile tuon tangata. Alai mata tu foi samo. Ufi le mu mai fo ile atunu. E mo ia nei. Arere fu ali leo le fo le tu. Te tonu fo. Ia ta pena ile tu sta fo mo tato. Po fea lava yangi el savili. Ia o talonga fa polki. Ia mau pele afa ta po inga tato. Mau pele afa. Ia mata le le ata. Ia mana ia. O mata pisa. Ia ele longa le ia. Ia vaenga la fa tino mai. Ia wa ole tato tofi. Ia tau te tapua. Tato talo. Ia au foi fa po ia fa au. Ia wa tangata ia fa au wala na lona langona. Ia vaenga. Ia. Ele faina ves. I'm faina na tato step back a little bit. Ia sila. Tanga po fe o ia le me sili mo tato. Ia. Na ia te oele fam sino ngasili. Ia to fu tangata male. Me alofa mai le. Mana ia tele vaenga le we tanu ai lo fiona to flow. Ile o tatou ia o le mai tau lo. Po tatou lo fasal. O le fai la vol tatou tiu le ele ngata tatou te sa ilia ia mau tu fa maonia alo ia. Ina ia mafai ona tatou foi le fam talina ia vaenga se. Na fa sala la. Na fa sala. Fa sala la. Ma faia na faia ni me fa molino fa ton. Tatou te ilo mai fua le vai atu le si vaenga le vai mai le si tu ma le si tu ile va in fo le lautele. Ai le me faia ona tatou na ia ni filfilinga tangata. Fai el tangata fa msnonga tu sai ma fa to fala inga ale malu le tatou tu. Ia ele fo. Ia wai a sisile la mai fa tu sala tunu ne New Zealand. Samo. I vaenga fa ufai. Vai. Ia. Le pepe atato. Seu tala male ava male fa alo. Pepe a fua I mo meo. Le la toa o tato tu la fono ia fa ia awane I o le patia na e fale atuai o le patia na e tau fa ia. Ai man tu foi New Zealand the last 10 years. Sa tele foi fam sinonga le vaenga le. Man tu foi maoli le na o ese mai si mai le pa o ia auna. Io. Ia o le fua na e fua ia. Ia tatou ma tatou fainga malanga. Pe a fa tusa. Ia a fua la ia le o fia. Fitulu on tau sanga Commonwealth. Ai ono su tau sanga o Samoa. Yeah. We still have a lot to achieve. Olo o tatou o se atunu tau mawhai. O se atunu finau. Ia, a whai muon tatou tuto tasid Pacific. Ia, a si sira foi la, I upu whai Pacific, malo. Lei se atunu o filemu. Ia, pia vai ngana le uvai fai a fitia. Le foi invese me fiti wa loka ia el songa ia Panorama. Ioi. Male le sa vemba komisina leo. Ia, mai se atunu, ona e fau umala vale te alonga le. E umava e ngai e fete ena ia I manganu. Manganu masani o le olanga I le aso ma le aso. Ia, au le ona ina lau whamsinonga tonu Samoa, le awa ia lau puata ma whainga. Ia, au tato wati a nea fiafi. Ia, o le whamnatu. Ia, a mese, ia o langa foi o nisi vaenga lo tapisa ai. I lau tapua inga Samoa ia o te ronei. Pio na ia tato whainga malo, ta penanga o whainga palo, tato sangfou. Ia, a mese foi o lau oia ta penanga, po wai le stala. Ia, matulanga whapena. Ia, mata penanga o whainga o pepa no fomau, ma pepa sitseni, mata penanga ia le leila o passport. Ia, matulanga whapena. Ia, a mese foi. Ta penanga o whanau, ele ngatai, pio na ngatai tuane, I la tō a fia, I le afa ino school lunches, a tono le vas fau, o le eise swinga, o le updates le na iai, o la ua iai le company Compass le ua offer, ia e whaatino ina. Wa o le si company le tio tupu whaalavilavi. Ia, o la ua wha malolo. Ia, ioe.
fata ape ua le toi ai ua ngau le na company va tu la fa fonga sa mo ia a tonu ora ia se swinga mata ngo fier vas fo ia awale tapina ino fa na ia onga i manuia fo tapina tu festival ia tanga i mala mane ia la to mea onga tato watina ne fiafi